Dobar dan svima. Ja sam Manja i maturantkinja sam Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović. Povodom Svjetskog dana knjige imam tu čast da ovako jedan značajan i velik događaj upotpunim svojim doživljajem i pričom o mojoj omiljenoj knjizi. Kao gimnazijalka imala sam prilike da čitam i pročitam mnoga, kako svjetska, tako i naša vanvremenska djela koja predstavljaju klasike književnosti. Moju biblioteku i čitalačko iskustvo na samom kraju srednjoškolskog obrazovanja kao završna i najljepša numera upotpunila je knjiga Meše Selimovića Derviš i smrt. U mom domu knjiga je oduvijek zauzimala posebno mjesto, pa sam tako od malena uvijek imala pristup najvećim piscima i njihovim djelima. Tu je naročito mjesto pored Andrića zauzimao upravo Selimović sa već pomenutim djelom. Nikada ranije nisam shvatala zbog čega baš to njegovo djelo sa tako tmurnim imenom ostavlja najveću impresiju na njegove čitaoce, tjera na moralna preispitivanja i na kraju svega toga na ponovno čitanje. Sada sam imala priliku i da shvatim. Ovaj roman je slika i prilika svijeta koji je decenijama i vjekovima unazad bio po jednakim pitanjima isti kao i sada, i koji će za još toliko decenija i vjekova, nažalost, biti isti kao i danas. Čitajući ovaj roman, u meni su se pokrenule sve one emocije i osjećanja koje čovjek može da posjeduje. Selimovićeva tehnika opisivanja i pripovjedanja je jedinstvena za svakog njegovog čitaoca. Njegov nenapadni način pisanja neprimjetno veže ljude za sebe i u njima pokreće nesvjesno mnoga pitanja i dileme. To mogu samo veliki ljudi, a on jeste bio jedan od najvećih među najvećima. Roman Derviš i smrt predstavlja kulturološku baštinu naše književnosti i pokreće mnogo dublje emocije nego što mi možemo i da zamislimo, i zato ga treba pročitati sa zrelim i odgovornim stavom. U ovom romanu više nego i u jednom drugom shvatamo prave vrijednosti života i uviđamo sve one lijepe i manje lijepe stvari koje vremenom same dolaze. Svoju impresiju bih završila s jednim od najljepših citata iz ovog romana. Čovjek nikada ne treba da ode kada ima razloga da ostane. Čovjek je proklet i žali za svim putevima kojima nije pošao, a ko zna šta bi me i na drugim čekalo. Dobar dan svima, ja sam Ivan Brević iz 3. i jedni danas bih hteo da vam prikažem moje iskustvo i moju ljubav prema omiljenoj knjizi Gospodaru prstenova. To je knjiga koja je zasigurno obeležila moje detinjstvo, knjiga koja me prepratila kroz cijelu osnovnu školu, kroz gimnaziju i za koju sam siguran da će da me prati još dugo vremena. To je toliko lepa knjiga da ovo vreme u kojem je ostalo uopšte nije dovoljno da je opišem. Tako da ću probati samo da vam dočaram tu njenu lepotu. To je roman koji je pun predivno napisanih, jako kompleksnih karaktera. Karaktera koji u sebi imaju nešto unikatno i nešto prepoznatljivo, kao i atmosfere, i pejzaži, i građevine, i ruševine u samom romanu, sve ima tu dušu i samim tim je ima i sama knjiga. Tolkien je uspeo da sve kompleksne stvari iz našeg života, kako duhovno, tako i materijalnog, spoji u neku pitku celinu u kojoj uživa i dete i stari ljudi. Upravo zato što roman ima mnogo slojeva. Kad sam bio manji, ja sam u njoj uživao kao u jednom avanturističkom romanu. Do kada sam malo odrastao, sam krenuo polako da otkrivam i shvatam knjigu kao i svet na malo drugačiji način. U ovom romanu imamo mnogo tema, od te žudnje za besmrtnošću do ljubavi, žrtve i domovine. Sve teme koje su utkane u Tolkienov svet kao i naš svet u kome živimo ja i vi. Tolkien je uspeo da napravi jedno delo
kome je spojio sve stvari iz našeg sveta kao i neke utopijske detalje koje su zapravo utopija u duši. On je pokušao da nam kaže da bi život živeli lepo, trebamo uvek da imamo ono dečije u sebi, ono finu radost, slobodu i bezbrižnost. I stvarno uspio u tome i svaki put kada ga čitam ja se setim vremena kada je najgori deo dana bilo spavanje i nadam se da ćete vi isto da uživate u njoj kao ja i stvarno vam je od srca preporučujem i nadam se da će stići do vašeg. Dobar dan, ja sam Teodora Janković, učenica odjeljenja 3.1 Gimnazije Slobodan Škjerović i danas ću vam predstaviti moju omiljenu knjigu, a to jeste Atlantida Borislava Pekića. Ovo nije knjiga koju ćete pročitati u jednom dahu, ali jeste ona koja će vas natjerati da zastanete, razmislite i zapitate se. U svijetu koji sve više liči na naučno-fantastične distopije, Pekić nas podsjeća da moć znanja nije dovoljna, ukoliko ne postoji i snaga humaniteta. Ono što je meni posebno zanimljivo jeste to što Pekić spaja savremene teme naučne fantastike i duboka moralna i filozofska pitanja i stvara jednu vrstu intelektualnog trilera koji osjetljava krize savremenog svijeta, dehumanizaciju, zloupotrebu informacija, krize identiteta, gubitak duhovnosti, poremećaj odnosa između čovjeka i prirode. Centralna fabularna linija ovog romana prati protagonistu Johna Carvera, kasnije Howlanda, koji traga za odgovorima na pitanja svog porijekla, identiteta i svijeta. Na tom putu u jednom trenutku će se zapitati da li je on zapravo autentično ljudsko biće ili proizvod genetičkog inženjeringa. Nas kao čitaoce ovo podstiče da se zapitamo šta nas to zapravo čini ljudima. Iako objavljen 1988. godine, roman kao da govori o današnjem svijetu. Atlantida i priča o savremenoj vještačkoj inteligenciji imaju isti podtekst. Ako izgubimo duhovnu i etičku dimenziju, ono što stvorimo se može okrenuti i protiv nas. U doba kada se čitanje sve češće svodi na brzinu, a informacije na površnost, Pekić nas još jednom vraća na istinski duhovno i istraživačko iskustvo čitanja. Ovaj roman je još jedan prikaz da književnost da nam pruža odgovore o onome što je ranije bilo, ali i onome što će se tek desiti, zbog čega smatram da je vrijedno pročitati ga. Moje ime je Damjan Burza, učenik sam Gimnazije Slobodan Škjerović u Podgorici, dio sam odjeljenja 3.N. Knjiga o kojoj sam ja odlučio danas da govorim je Životinjska farma Georgea Orwella. Upravo sam nju odabrao zato što, iako je pisana prije više od 70 godina, kao satira na račun staljinističke Rusije, ona i danas u čitaocu izaziva osjećaj nelagode, baš zbog tog podsjećanja na današnje društvene poretke. Ovo je knjiga koja alegorično govori o susretu jednog bića sa moći. Ona počinje revolucijom kada životinje protjeruju ljude sa farme, gdje su ljudi okarakterisani kao bića koja sve konzumiraju, a ništa ne daju za uzvrat. Nakon protjerivanja ljudi, to jest nakon revolucije, one uspostavljaju 7 zapovijesti, od kojih je najvažnija ona 7, koja glasi sve životinje su jednake. Orwell preko životinje prikazuje određene ljudske, to jest društvene grupe. Konji koji predstavljaju radničku klasu, ovce koje su
slika ljudi koji slušaju ono što im se kaže i bez ikakvog daljeg razmišljanja samo se time vode, i psi koji radi povlastica uspostavljaju vlast i kažnjavaju neistomišljenike. Kroz tok radnje ove zapovijesti se minjaju, tako da od recimo nijedna životinja ne smije ubiti drugu životinju, dolazimo do nijedna životinja ne smije ubiti drugu životinju bez razloga. To se upravo dešava kako bi zakonodavci opravdali svoje zločine. Radnja dostiže svoj vrhunac onda kada se mijenja i ta 7. zapovijest, koja sada glasi: sve su životinje jednake, samo su neke jednakije od drugih. Zadnji pasus ove knjige čitaoca ostavlja sa nekim čudnim osjećajem u stomaku. On glasi: 12 glasova je gnevno vikalo i svi su bili isti. Sada više nije bilo nedoumice oko toga šta se desilo s licima životinja. Životinje su s polja prelazile pogledom sa svinje na čovjeka, pa sa čovjeka na svinju i ponovo sa svinje na čovjeka. Ali više se nije moglo odrediti ko je tu svinja, a ko čovjek. Čitajući ovu novelu nisam mogao a da ne razmišljam, to je da nijednom ni pomislim na rane jade Danila Kiša. Tokom čitanja često sam razmišljao o onom citatu: kada budu svi roktali svojim svinjskim srcima, posljednji koji će još gledati ljudskim očima i osjećati ljudskim srcem bit će oni kojima ne beše strano iskustvo umetnosti. Zdravo, ja sam Viktor Brković, učenik Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović i danas ću da vam pričam o književnom djelu koje je ostavilo neizbrisiv trag na mene, a to je tragedija Hamlet. Moje ime je Marko Jukić, ja sam učenik gimnazije Slobodan Škerović i moje omiljeno djelo je Metamorfoza od Franza Kafke. Jer je to priča o čovjeku koji, iako se nalazi u beznadežnoj situaciji, ne kuka nad sobom, ne kuka nad svojom sudbinom, već pokušava da izvuče najbolje iz nje. Kako nam sam Kafka poručuje, kada se Gregor Samsa probudio jednog jutra iz nemirnih snova, primijetio da se u krevetu pretvorio u ogromnu bašvabu. On se budi kao parazit, kao zaboravljeni čovjek, ali svakako pokušava da se suoči sa sudbinom, sa realnošću na najbolji način koji umije. Pozdrav, moje ime je Jovan Savić, maturant sam Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović. Moje omiljeno djelo je tragedija Hamlet od Williama Shakespearea. To je priča o mladom kraljeviću koji ostaje bez svog oca, čiji stric stupa na presto i ženi se njegovom majkom. Hamlet viđa duha svog oca koji mu objelodanjuje istinu i u mladom kraljeviću se javlja želja za osvetu. Hamlet je jedna vječna priča sa kojom se moderan čovjek poistovjećuje i poistovjećivaće se dok postoji. Upravo u toj beskonačnosti leži veličina Šekspirove tragedije. Kada pričamo o liku kao što je Hamlet, pričamo o prvom takvom liku u književnosti. On je najuspjeliji portret modernog čovjeka koji želi mnogo više od onoga što zapravo može. Šekspir je kroz priču o jednom danskom kraljeviću uspio da iz strane u stranu, iz opisa u opis produbljuje čovjeka i svrhu njegove egzistencije. Sjetimo se samo životnih savjeta koje Polonije davao svom sinu pred odlazak ili čuvenog monologa Biti ili ne biti, koji je uzgred kasnije bio kičma filozofije apsurda i egzistencijalizma. A sve ove stvari Šekspir je osvijestio 4 vijeka unazad, prenjevši ih maestralno na papir. Hamlet je po meni, a mislim da u takvim mišljenjima greške nema, književno djelo milenijuma, koje zbog svoje nezaustavljive vječnosti čeka svaku generaciju. Kako je ovo djelo uticalo na mene? Šekspir kao vanvremenski pisac u nama budi osjećaj prisnosti i povezanosti. Tokom čitavog djela on nas drži između dva reda, između svojih misli i Hamletovih riječi.
Šekspir je sa Hamletom napravio revoluciju tako što je pola milenijuma prije izmislio modernog čovjeka sa svim njegovim unutrašnjim borbama. On je postao inspiracija za naraštaje pisaca posle njega i usmjerio je ne samo književnost, nego i ostale umjetnosti. Inspirisani Šekspirovim djelom i Hamletom stvarale su generacije pisaca i to nas dovodi do intime koju mi ostvarujemo sa Šekspirom čitajući njegova djela. On je spoznao i stvorio modernog čovjeka. Mi se sa Šekspirovim djelom poistovjećujemo prilikom prvog čitanja. Naravno, ta veza nije stvorena našim poznavanjem njegovog djela, nego njegovim poznavanjem suštine modernog čovjeka, koji je građen i koji je rastao, inspirisan njegovim djelom. Šekspir je još jednom zapalio plam u meni da stvaram i da težim ka velikim djelima. Hamlet je djelo koje svi treba da pročitaju. On je obrazac modernog čovjeka i prekretnica u svijetu umjetnosti. On je naša stepenica u kulturni svijet, a Hamlet onaj koji će nam biti sagovornik i pratilac na putu do samospoznaje. Ostavilo je jak utjecaj i neobrisiv trag, jer ovo djelo stavlja čovjeka u centar svijeta koji ga ne razumije, ali uprkos tome on mu ne okreće leđe, već pokušava da bude dio njega. Gregora Samsu zaboravljaju svi, čak mu i porodica okreće leđa. Kroz njegov primjer Kafka pokazuje tužnu sudbinu čovjeka koji je prikazan kao mašina u sistemu koji lomi i jede ako ne možeš da mu doprineseš. Ali upravo u takvim situacijama se prikazuje snaga koju čovjek mora da nađe u sebi. Da ne očajava nad svojom sudbinom, nego da treba da se suoči sa njom na najbolji mogući način. Da napravi izlaz kada ne može da ga nađe. Kafka nam jasno prikazuje da život nema smisla i da je upravo u toj borbi i potrazi za suštinom ljepota života. Ovo djelo bih preporučio svima, jer znam da se svako od nas barem jednom zapitao kako da se izbori sa problemima u sebi i oko nas. Sve se na kraju svodi na nas same, jer život ima smisla onoliko koliko mu ga mi damo. Ne smijemo biti pasivan posmatrač koji dopušta da mu stvari oko njega diktiraju način života. Moje ime je Aleksandra Stefanović, učenica 3. razreda gimnazije Slobodan Škerović, odeljenje 3.1. I moj današnji cilj jeste da vas zainteresujem i da vam predstavim svoj omiljeni favorit knjige. Dakle, omiljenih knjiga ima na pretek, ali stavljena u situaciju poput ove. Izabrala sam svoj trenutni favorit, trenutni iz razloga broja godina i iz tendencije da mijenjam svoju odluku vrlo brzo. Dakle, omiljena knjiga jeste Damin Gambit Waltera Tevisa, autora koji je napisao 7 knjiga, ali neke od njih su samo reprezentovane filmski, kao što je na primjer ova. Dakle, centar radnje jeste djevojčica iz sirotišta Beth Harmon, koja vrlo malo razvija adikciju i podvrgnuta je jako strogim pravilima. Kako život teče, Beth gubi nadu, dobija neki osjećaj praznine koji ona sasvim slučajno popunjava kada shvati da je nadarena za šah. Šah je igra koja je meni uvijek bila fascinantna iako ne znam pravila. Dakle, kada igra, Beth dobija neku vrstu kontrole koje ona ranije nije osjetila nad svojim bezbojnim životom i kada igra, kada popunjava ta 64 segmenta na toj tabli, dakle, život ju dobija neki smisao, odnosno dobija novu boju. Svaki protivnik protiv koga se ona suočava predstavlja neku složenu metaforu i neku klupku emocija koji je svaki jači od jačeg, što može da predstavlja neku ogromnu gradaciju tokom čitavog ovog djela. Dakle, kada igra, čula joj se izoštravaju, vrijeme staje, baš kao ona štoperica koja je prisutna kada se igra realizuje i dobija kontrolu. Stil kojim je knjiga napisana vrlo je čitljiv i vrlo je razumljiv, što i ne zahtjeva neku
vrstu razmišljanja koje zahtijevaju određeni klasici. Sad ona se suočava sa određenim preprekama koje mora preći i odrasta od djevojčice iz sirotišta sa odjećom sivom poput njene sudbine do dame poput one figure u šahu. A koje su to prepreke? Morate saznati vi samim čitanjem. Knjiga je ostavila jako veliki utjecaj na mene iz razloga što predstavlja razvoj ličnosti u periodu odrastanja, ovog kritičnog perioda kojem smo izloženi ja i moji vršnjaci. Dobar dan svima, ja sam Pupović Kristina iz 3. N i moja omiljena knjiga je knjiga Fjodora Mihajlovića Dostojevskog Bele noći. Ona je moj izbor zato što mislim da govori o osjećanjima koja su svima nama mnogo dobro poznata, ali jako često ne umijemo da ih izrazimo na pravi način i ona govori o onoj vrsti ljubavi koje se sjećamo čak i kada ona prestane da traje. Jako često se zapitam kako je moguće da pod ovim nebom, pod istim zvijezdama živimo svi mi različiti ljudi. Svi mi sa svojim pričama, snovima, nesigurnostima koje nosimo istovremeno sa onim nevidljivim i čudesnim dijelovima sebe koji nas tjeraju da vjerujemo u ljubav, u druge ljude, u jednostavno magiju nesavršene, a tako na neki način možemo reći prelijepe stvarnosti. Dostojevski piše upravo o noćima koje se odigravaju ispod istog tog neba i govori nam da nije bitno koliko dani traju, koliko su dani dugi, jer su bele noći na što zapravo stvarno živi i nije važno šta će proći, a šta nestati, jer jedan trenutak te zarazne radosti čini da srce kuca drugačije. A ja mislim da te osjećaje upravo najbolje opisuje citat iz knjige. Al kako radost i sreća uljepšavaju čovjeka, kako srce ključa ljubavlju, čini ti se čitavo bi svoje srce izlio u drugo srce i hoćeš da svi budu veseli i da se svi smiju. I tako je, i kako je zarazna ta radost. I za kraj imam da poručim da se svi nadate svojim belim noćima, jer zapravo i jedan lijepi trenutak može da vam znači čitavu vječnost. Dobar dan, moje ime je Katarina Petrović i maturantkinja sam gimnazije Slobodan Škjerović. Kao prirodnjaka u duši nije bilo lako zavoljeti i razumjeti krivudove putove književnosti, ali kao što svako od nas ima svoje mjesto pod suncem, tako sam i ja našla jedno u književnosti. Teško je bilo izdvojiti samo jedno djelo koje me je ganulo, nasmijalo, navelo na razmišljanje i kojem bih dala prednost. Odgovori su se mijenjali, međutim, na prvi pogled na jednu prašnjavu i već ispisanu knjigu, dilema je iščezla. Gorski vijenac je centar sociokulturnog koda Crne Gore i naša ulaznica za svjetsku književnost. Ono je djelo kakvo istorija književnosti do tada nije srela, a vjerujem i neće u budućnosti. Predstavlja spoj duge istorije jednog naroda i trenutka gorke odluke. Spoj mudrosti i ljepote, spoj zemaljskog i kosmičkog. Gorski vijenac je, kako što smo mi istakli na času, drama snažnog herojstva i emotivnog naboja, ali istovremeno i epska priča o borbi za slobodu istog tog naroda. Ona je sinteza poetskog kazivanja koja ne vodi računa o poetskim normama i ne razlikuje vrstu i formu poezije, već razlikuje samo dobro i zlo, sreću i nesreću, moralno i nemoralno, ljudsko i neljudsko, zemaljsko i metafizičko. Tek nakon drugog čitanja jačina Njegoševih riječi me sustigla. Navela me na razmišljanje o filozofiji života kroz riječi igumana Stefana. Nasmijala me kroz storiju Vojvode Draška o mlecima. Isto tako voljela bih istaći lepezu ženskih likova o kojima Njegoš govori i koje nisu toliko inferiorne kao one koje su karakteristične za to doba. Naučilo me i da se borim i ne posustajem pred preprekama, jer čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči, ne zagrči. I zato vas molim,
Uzmite olovku u ruke i još jednom pročitajte Gorski vijenac. I siguran sam da ćete se još jednom oduševiti.